Ndumane yathumezizweni Ngisho ngambiza mbizweni Yosonka kubanda mancane ensizweni Umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi Wayibona phezulu kodini Lapha abantu njalo busuku nemini Ndumane yathumezizweni Ngisho ngambiza mbizweni Yosonka kubanda mancane ensizweni Umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi Ndumane yadumezizweni isihlahla somdlebe nonthela mzimba bhejembeje mfazweni impandla liziyo zamadoda ayibomvu nabasetete nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi ntaba ikhala manzi dictionary ntaba ididi umndeni sinibingelele emakhaya lapha nikhona sibingelele abase Johannesburg abase Cape Town abase Mpumalanga abase Swatini phesheya kwilwandle eZimbabwe Mozambique Botswana sibingelele abase Malawi Swaziland bafowethu sisho kanjalo sithi nina enikwamashu nina emsemhlanga elisebhalitho nina eniyo yonke indawo Eastern Cape nina eniyo yonke indawo eKapa lodumo siyanibingelela sithi abase South Africa bethu ningakhohlwa akhona amafamasi kaKhehlelezi asarana kusenjalo sisabuya kabuhlungu kakhulu kunzima emafamasi wena ofuna impumelelo ohlala uthi thina senza ngani we believe in our culture siyakholela kuma traditional herbs siyakholela ezintweni zesintu hamba uya laphana kukhona iLof and Commissioner laphana endaweni yase Johannesburg uzoyithola ifamasi kaKhehlelezi kanti mawuya laphana endaweni yase Witbank laphana ngase downtown we do have one ifamasi ekhona laphana endaweni yase Potchefstroom opposite to Deep Spa we do have one East London ikhona ifamasi yethu etown phakathi we do have one we do have ifamasi eseverelem lapha ngase Department of Labor we also have ifamasi elaphana eMaritzburg 176 Peter Maris eMaritzburg ngase Home Affairs we do have ifamasi kanti ke eMnambithi sinayo futhi ifamasi ekhona laphana eMnambithi njengamanje bafowethu sibuyileke sithi kulabo bonke aba affecteka ekhukhuleni bafowethu sinani emthandazweni to those who are always viewing noma abama YouTube subscribers wethu wena osubscribeile siyabonga kakhulu God bless you and now ongaka subscribe ongena ukuthi you just come and watch you don't do anything please try by all means to subscribe on our YouTube channel and thank you so much to all those abahlala bethandaza bengithandazela ebethi zonke ivunguvungu evuka emhlabeni uKhehlelezi uzube nayo uNkulunkulu abe nabo abagcine kakhulu and thank you so much to all those abazayo esigodlweni siyababona bayafika and siyacela bafowethu uKhehlelezi namhlanje uyena okhulumayo from the horse's mouth kuzo zonke izinto enizibonayo ko YouTube kuzo zonke into enizibonayo zenzeka I won't respond to anything up until I respond but for now keep calm inje relaxani ngise sharp akukho kungehlele ngise right hlala besho kashe ziyafika inkulumo ziyadlula but kumina kuyongena ngapha kuyophuma ngapha lithi iBhayibheli konke ngakushaya indiva right namhlanje into esokhuluma ngayo what an interesting topic uma ngihlele mini ngibuzwa umunye ubhuti and you know these days I will take topics from my clients and ngithe kuyena you know what I will explain that ngizozama ukwenza nje a short podcast whereby I will be explaining the topic uthi mkhulu tell me is it true ukuthi uma ulala uma uhlupheka or uma urich noma into zakho ihamba kahle uyolala nentombazane ehluphekayo enezinto ezimnyama yakhe ibhizinisi uyenza ukuthi nokuthi does it affect you akaqedanga lapho kubuza umbuzo wathi and the other question is ake kuthiwa mina mkhulu ngiyahluphekela nje njengoKhehlelezi mangihlupheka and ngase ngilala nalo sisi who is rich and ngambuza uthi what do you mean by rich because these days most of the people uma bephumelela empilweni people tend to say bathwele uthi okay let's just siba mention bonke sithi ngilale nomuntu othwele rich will I be rich nami ngathi mina wathi ngiyibuzela mina okay wathi no and also asithathe leyo nto siyifake ngapha kulapheni ngilashwa umuntu ohluphekayo ngizofuna umuthi okuba rich ngizoba rich
ngilashwa inyanga erich ngizofuna umuthi wokuba rich because obviously you cannot go and look for umuthi okuhlupheka isichitho phela leso mawufuna isichitho nje simple uya lapha uyothatha indle uyigcobe ngayo wena sidina ngisho usugezile fasali kunephunga kuwena right and ngahlala phansi ngicabanga ngathi you know what ngizokuphendula listen ndoda amadoda la ukhona I am now responding to the question oyibuzile bear in mind ukuthi kunalento engeke ngisho esontweni when I'm preaching ngithi mina ungabona uphuma esontweni and bese uthi vele leliya sonto angisayi kulo because bathe namhlanje mabeshumayela bebeshumayela ngami bebesho kimi owazi ukuthi uNkulunkulu on that day behambela kuwe uyizwileke intshumayelo even today let me tell you something nawe at the end of this show esizothi masiqeda uthi vele bekasho kimi namhlanje uyizwileke nawe namhlanje uzoyi-understand because vele izokuthinta wena ikuthinte nawe ithinte nawe and even your friend izomthinta bear in mind ukuthi thina sizimele asithathe ihlangothi we are independent and akekho umuntu ositshela ukuthi njengamanje sikhulume ngani sizaphendula ke imibuzo esibuziwe number 1 u-rich number 1 uguy alright nje kini ukhule kahle and kini niya afforda nje yabo baba wakho vele akusetha nje akunika no 15 million athi intwana you know what bona na uthi wenzani ngempilo yabo phusha kahle nje right wazama ama business nje awukwazi ukuhlupheka here come wave walala nosibutubutu nkosi yami lala nosisi kade wayikhipha izisu umahuzu ngihuzu nje ekade lalikhipha izisu umakade bona umakade wayiphuza azali ngalilazi igama lakhe ubani enza izinto nje engayi understand do you think into zakho sizoya phambili do you think into zakho zizolunga ngeke zilunga ngoba lo muntu lo ufana nomuntu ohambe ongena edakeni mayingena edakeni beseza emashidi namhlophe mayifika kula mashidi amhlophe what are you expecting will you take uhlanya wena ulithathe ulilalise umbhedeni wakho no akekho umuntu ofuna lokho uma uhamba uyolala nomuntu ombonayo ukuthi kade into zakhe zimbhedela ufike wena ulale naye wena into zakho ihamba kahle obviously uzoyimosha into zakho angisho ukuthi ungalali naye umuntu ombonayo ukuthi cha kade into zakhe lento kade zama kuyala loyo muntu udinga ukuthi umthathe qala makuthi umthanda ngempela ngenhliziyo yakho yonke umthathe it's either niye chemist noma liphi lesizulu noma niya kwelika Khehlelezi whatever it is but uthi mawufika qala yazi I prefer ukuthi lo muntu uqala umse kumthandazi noma inyanga aqala achitha amathamba abone ukuthi kahle inkinga yakhe yini inkinga yakhe sesinabantu abaningi ke abathi bayahlola hey madoda kunzima ukuhlolela umuntu ngoba ungafika ukuthi uhlolela umuntu ahlale phambi kwakho nje ethi ngizohlola ugcina ukuthi wazala wembethe ajabule naye ukutshela umuntu ukuthi wazala wembethe akukhona ukuhlola ukuhlola umuntu ukutshela umuntu inkinga yakho ukuthi wena into ekususe ekhaya 1 no 2 no 3 and njengoba ula kuzoyenzeka nje empilweni yakho so ngamafishane ngeke uzulale nomuntu owayikade mosha and lo muntu mayifika kuwena akagezile akenzanga ini unga-understand unga-believe into ayikhipha ngomlomo wakhe ngoba abantu abaningi into zabo zishayeke phansi zawa ngoba balala nabantu abarong sisale sesiyibhanga nenyanga nakho la ebunyangeni ngeke bafowethu I'm so sorry if ever ke manje you are being offended because angibhekisi kumuntu noma kuwe wena ungibukayo la siyasho nje public speech yeah into eyenzakalayo uyinyanga kade wayinyanga 7 years 10 years but inkosi yami usahlulwa aqala ukwakha iroom usahlula nje ukwakha igarage le iroom usathi mawuhamba ufonela iclient
ngicela uzongilanda ungibeke town bese ngibamba amatekisi uqamba manga ebantwini uthi imoto idlozi lakho alizwane nemoto alikho idlozi elingayifuni into enhle musu uqamba manga usathi wena mawuhleli umthetho uzohlola khona laba abafonayo uthi baba ngicabanga ukuthi ngolesibili ngize kwena bese uthi okay ngobani ngo10 isikha hayi ngizofika ngabo 2 baba mangiphuma emsebenzini okay uwe ngo11 usiyafona hey bengifuna ukuzwa ukuthi usazofika yini ngabo 2 ngoba usuqamba manga ngoba kunendlela ungasingithatha uqamba manga usubalile ngalwa muntu kwayiyona leyo nto nje uyinyanga ufonela iclient hey ngibona imiss call ubuke wafona la inyanga iyenzi you don't do that inyanga you sit down and wait for the clients to call you yes these days senza into elula I as Khehlelezi I'm proud of that because I came up with something elula enyangeni zonke ukuthi sithuthule umsebenzi wethu sithuthukise umsebenzi wethu ephambili whereby uYouTube then inkinga ke ukuthi YouTube sesiyawu misuse sonke I'm not running away from the topic but mawuyile nyanga engathi yazalwa yembethe uma sikhuluma ngenyanga yazalwa yembethe kunomehluko phakathi kwenyanga yazalwa yembethe bese kuba nomehluko phakathi kwenyanga eyazembathisa yona Khehlelezi ethwele inyanga eyazalwa yembethe okokuqala ithi noma ihlole emsakazweni noma ihlole esigodlweni uye kwakhe esahlolela umuntu ngaphakathi wena ungaphandle uzwe lento yakho naye ixhumana iconnecta uzwe ukuthi cha lo muntu usenkosini noma kusesontweni maybe usesontweni usesiguqweni noma esontweni uthi mayiqala ekhulumisa umoya ongcwele ehlola ngomoya ongcwele uzwe ukuthi cha lo muntu ngiyezwa ukuthi khona into ekhona kuyena nami khona into ekhona number 2 inyanga yazalwa embethe ebizelwe kulento yayo uthe ebusuku mawulela isikhathi esiningi ungakayi kuyona noma usubuya kuyona uyayiphupha loyo muntu mawumphupha usuke evunywa abantu bakini ukuthi you know what siya approve manje lo muntu lo angasebenzisana nathi owazithwalela yena noma wayilandela yena umsebenzi isikhathi esiningi ufuna ukuthi umsebenzi wakhe azakhelena ngomlomo umkhulu wami ngelinye ilanga uthi mntanami umsebenzi wakho uzokukhulumela uzokuphakamisa bese wena you follow umsebenzi izinyanga kufanele ngaso sonke isikhathi sithi masisebenza kube yizinto ezikhulumela ukuthi cha lo muntu uyayenza into yakhe ngikhulumela indaba egameni lokuthi yabona inyanga ezizalwe yembethe kwesinye isikhathi akufanele azakunike nomuthi kwesinye isikhathi ukunyathela nje egcekeni lakhe kwesinye isikhathi nje loyo muntu wojabulela ukuthi ungithinte nangesandla sami unabantu abangadumile abahlala emakhaya abangaphansi engizobabeka ukuthi bangaphansi kwetafula bayithola iopportunity yokunyuka bathenga ama camera wabo bakwazi ukuyiveza nabo ko Facebook ko YouTube ko TikTok but abanesiphiwo ezinyangeni ezimbali ezedlulile noma esikhathini esiningi esedlulile ngeke ngababuyisa abanye ngababeka ngathi naba it's not all about Khehlelezi why always Khehlelezi guys kufanele niki understand lokho and ukuzwe kahle lokho ake siyekeni lento yokuthi niye kumuntu noma kuKhehlelezi niyela udumo ngoba udumile noma nakho nezimoto ngisebenzile ukuze ngifike la engikhona namanje I'm still gonna work and namanje into engiphatha kabi ukuthi bagcina abantu bangasabona amandla ami ngenxa yokubabaza abantu abababaza udumo lwami ngakhona I started this job when I was young maybe that is why ngithe you need to go to website yami ubuka ibiography yami uthi ngile ndoda enomlando sibuyele la ekuthenini uyakwazi yini ukuphumelela mawulale nomuntu into zakhe ezikhanyayo nalapho kukabili ungalala nomuntu othwele ophumelele into zakho zifuna umphelo umuntu othwele uma ezolala nentombazane futhi ayibona ukuthi le ntombazana ngiyabenefita kuyona number 1 loyo muntu usuke kunezinto weird azenzayo ngoba kusuke kunento ayifunayo kuleyo ntombazana kungenzeka ukuthi izilwane zakhe lowo muntu mabezophuza utshwala ufuna ukuthi athenga ama champagne amaningi amthengele
and mayizowathenga lama champagne amaningi yena angawaphuzi bese ethi hayi salani niqhubeka mina ngiyabuya kunezinto ezifidayo enethi lo mayesephuzile ebese efuna ukumenza njalo ngoba akuseyuyena seku that spirit esikuyena isona esifuke sifuna lo muntu isikhathi esiningi umuntu othwele mayizolala nentombazane akayiphindi kawu2 kuba uqa ithi mayisifuna futhi abe nama excuse ashone ngapha isikhathi esiningi umuntu othwele mayizolala naleyo ntombazane ulala nayo ngalesikhathi kuthwasa the moon inyanga ngazi kuthiwa yini but the moon mayilapha kuthiwa nayi iyathwasa incane isencane yila sikhathi ke igijima naye right isikhathi esiningi umuntu othwele mayizolala nentombazane ufuna ukulala nayo mayiqeda kulala nayo ebese maybe yena angagezi for amalanga amathathu bese kuthi lo ozalwe mbethe mantombazana khona into obosiseni nokuyisho nithi nina njengoba ngeke ngachaza ngathi umuntu ozalwe mbethe ubona ngento zakhe ziyakhanya la thinta khona into ziyashintsha yazi nihlala nithi nina mantombazana angimfuna ugayo ongayikhiphi imali yabo lawo bantu ufanele bakhiphele imali sengikhuluma ngomfana uma uthi cha lo umfana uphuma umndenini oright and siyabazi bakhule kahle naye uright into zakhe ihamba kahle ngiyazi nje ukuthi mina mase kufike lo into zami ziba right loyo muntu loyo ugifted lo muntu kufanele umkhokhele ngoba okokuqala ukuhlangana kwezifuba zenu umjuluko wakhe ungena kona awusafuni into eziningi zakhe loyo mjuluko means a lot so leyo nto kufanele nibhekisise ngoba lawo bafana kufanele impela siba treat as ama boss ngoba labo bantu banenhlanhla futhi usuke ezoshare inhlanhla yakho naye but ukuze siqhubeke ngalolu hlelo lwethu kakhulu ngoba ngisazoyichaza kabanzi la izofika igcina ithinta wena nomuntu wakho enithandana ukuthi kahle ngoba kufanele lokho futhi sibuyele emva ukuthi mina nomuntu wami sahlanganaphi awuyibuze lo mbuzo umbuze nje right now ekhaya ukuthi awusho umuntu wami sahlanganiswa yini kungenzeka nahlangana isikhathi selooting Ukuntshontsha kungenzeka nahlangana enyangeni kaKhehlelezi niyohlola kungenzeka nihlanganiswe ukuthi kunomuntu enifuna ukumbulala kungenzeka ukuthi nihlanganiswe amanga khona irelationship yabantu enifuna ukuyibhidliza kungenzeka ukuthi ni share indoda noma ni share umfazi ngoba phela namadoda amantombazana sayathatha isithembu kuyikuthi suke secret yamantombazana bayishaya under carpet kodwa vele madoda sikhuluma iqiniso banaso isithembu amantombazana but ukuze siqhubeke ngale topic yethu kakhulu ngicela njengamanje yabo le website la ebhalwe la lethi www.drkayonline.co.za ngicela uye kuyona you'll just come across that topic from 6 to 9 umemelo usuke ehamba no MC Wedum from 9 to 12 usuke kufikile ehamba no Makalilithi it's women empowerment and then from 12 to 3 umali usuke ehamba no Pheshu from 3 to 6 usuke khona uKotizana umbali uMagubane then from 6 to 9 usuke khona umkhulu then from 9 to 12 usuke khona uBK and then on Saturday from 9 to 12 usuke khona umfana uphetheni sishaya kwaSani uMaskandi loyo and then ukuthi from 12 to 3 usuke khona uKotiza wami ogcina lo haya kuyena ogcina khona uzayo baseza abanye futhi ningafaka ama CV wena and then CVs are welcome fatha ngithandana nomuntu ongayena uyelo bone kwami mayelo eDark I'm joking ngiyadlala khona sebezocibwa yileyo nto ngisuke ngijoke hayibo kanti thina abantu abadumila sivumelekile yini ukujoke ngiyajoke khona bazo angry manje bhala icomment yakho la and make sure ukuthi khona message engifuna ukuyidlulisa kunabantu abaningi abasebeyibona bengasekho ku Facebook cha uma uqala nje kuphi ngibhizi ku live noma ngikhuluma ngenye into ngiphose something waqala nje wafaka igama lika Subutubutu noma wafaka omemelo wafaka omandla
wafaka olokunjani omathathu olokunjani umonde wafaka umonde wafaka bonke igama lomuntu mawuke walifaka ku Facebook page yami ngiya block and delete ku Facebook page yami we talk about ibrand ka Khehlelezi we talk about uKhehlelezi ngathi ngisakhuluma nje athi uphungizwe angithi uyamazi ukuthi ungizwe umngani wami waqala nje wakwenza lokho block and delete vela abaningi nje ngisazobakhipha because nje I've got 631 followers but maybe abantu abangilandela ngokweqiniso lapha ba 100,000 the rest are enemies bacashile bathe balindele any mistake then they start sharing so nje kuya ngami ngabe kuthiwa mangithi block and delete kuyasuppracteka lapha ngize ngicine no 50,000 abantu abayiqiniso engithi mangipost into bakwazi bayishare babona ukuthi cha this guy means a lot in our lives otherwise gogo mama bhuti ekhaya ngizobe ngise Swaziland on Saturday ekseni ngo 8 o'clock ngizobe ngilapha endaweni yase Fairview next to that Standard Bank ATM kunebandla lapha lesithelo sika Jehova kubaba uNxumalo eFairview lapho nje ngizobe ngilapho ngo 8 o'clock ekseni ngiyaqala ngiyahlola ngizohlola from 8 o'clock ekseni kuze kuyoshaya u5 o'clock ntambama ngihlola on Saturday then kuzothi ntambama ngo10 ebusuku inkonzo iyangena inkonzo izodonsa kuze kuyoshaya u8 o'clock on Sunday ekseni so wonke umuntu oseSwaziland I mean the whole of Swaziland if kade wawufisa ukungibona make sure you are there ngiyahlola bhalisa igama lakho hamba uye kubaba uNxumalo uyobhalisa uma eSwazini uyibona indumandumane ophakamisa isandla sakho saka right uthi nami umphetho wengubo yakho ngiyawudinga ngithi kuwena abafuna ukuhlola egoli ngikhona every Wednesday ntambama 379 Bilikicane Pinville 066 00 266 33 inamba yasegoli leyo you can book manje iappointment yakho abafuna ukuhlola eThekwini 071 130 7808 noma uthi 063 051 7641 072 1234 976 noma usithole office lethu uthi 087 550 1177 ilapho usithola khona Instagram Dr Khehlelezi Facebook nyanga yodumo mzo and make sure you don't deposit any money angwenzi lokho the only time la ngikhuluma khona ku WhatsApp enumber nethi 071 that's the only time mina nawe eCape Town sengizoqala ngisebenze ebusuku every Thursday zobe ngisebenza ebusuku eCape Town laphana epharmacy yami every Thursday ebusuku ngo6 o'clock ube sewukhona ntambama nginthanda ngothando lika love make sure you subscribe amen and comment ngiyifuna icomment yakho ngiyabonga